تجدی و وشانخانه جاجا گرتن جبلیوان گلک نوچگیهان و سیاست مدار گرتن بنچاو قانده 35 کسا حیانها گرتن قالا 44 کسی دیکن بگشتی 44 46 لآمده گرتن بنچاو جبلیوان گلک نوچگیهان مامۆستای وار باش سیاست مدار گرتن بنچاو قانده 35 کسا مامۆستا حەسیب دقاق مسر درباس بوم هون حمو بخيراتنا سر شعبراتنا دنگتي قالوا دنگي مي بله بله tamam از دیسا دنگا همو یا بگرم yani iyi bağ xibra dengê xwe vekiş ber ku deng hemû tevlîhev dibin ew ê daha çêtir bibe ez ê denga bigrim ê bixwaz bağ xwe bir dikane dengê xwe veke û bername bi YouTube evgerê da niha zindî YouTube li ser YouTube jiyê ji ana pêv çûn bağ xwe qeydkirî biraya jê êdî hûn zanin deqakê ez kopya linka YouTube ji wer bişînim ê bixwazin dikanin ez ê bişîm chatê ê bixwazin dikanin ji wê derê linka YouTube jî bigirin em bûn 15 kes em bûn 15 em du sê deqê dinê bisekinin em paşê dest pê bikin bira biv 35 em ê dest pê bikin berî em dest pê bikin hevalekî bixwazin tiştekî bêje ez dikane ê tiştekî ji te re bêjim te gotiya ji grûpê de YouTubeê de ya bila heval bi hişyarî baxibin di Saraya Şahpûrê Sasanî da delîlî dibakin divê heke got hûn dixwazin serê we li ser milê we bimêne bêdeng bibin şahê şaha li nav me ye di zimanê xwe xwedî derkevin yani kes naaxivin wala me jî got ê dixwazin kerem bikin ê dixwazin kerem bikin Recep me jî divêm guya yani haya me re jê me re baxwe tişkî dibê haya me re jê tu me re bax ez bawerim em îro hindikin nizam çi merselê em hindikin wek hevalê Saîd ku em serîsvê bûyera dişopînin bûyerên Amedê herhalde çikiriye erê bûyerê Amedê hinekî hinekî bandorê lêkê ez dixwazim tiştekî bêjim hevalno kerem kin ez niha ez nikam zêde bimînim ji ber ku derseke min dirêjî heye ez tevlî wan dibim saet li 8 dest pê dike û ew jî derseke pir muhîm e yani ev jî muhîm e lê ew ya ji ber ku dersa yani rastî muhîm e ez nikarim zêde tevlî bim yani ez ê 10-20 deqînê ez ê derkevim ji bo yekê bide xebera we jê hebe ez lêborîna xwe dixwazim ger te pirtûk xwendibin nirxandinê tê ser pirtûkê em bi çaxê ewilî mafeya xaftinê bidin te ger te xwendibî tu bixwaze binirxîne em dikanin mafeya xaftinê ewilî bidin te û dibe dîsa jî ew pirtûk nexwendiye lê mizgîn ronak ez niha çîrokê wê ez dixwînim ê ku em goriyên çiyayî ne goriyên çiyayî ez bawer dikim navê pirtûkê çîrokê wê ez niha dixwînim û ez dema pêş te çîrokê neke rastî yani min ser ew nekirin xwendinekirî ji ber ku tenê ez niha vêger ser wê xwendina wê ez konsantre dibim û demeke pêş te rojê pêş te ê li ser YouTubeê jî werne belavkirin 10 çîrokin an çîrokê wê neke serçava tamam tamam serçava Eva baş mamosta dengem te inşallah dengê te tê êvara we jî xêr serçava ben dimenin
از تبلی ما بمگو از هاتم دنگم تیانا اون من بندی مز باخم سلام جاره من پرتوکاوی خوان پر هلبستی وی بالکش من پر مجه حس کردم هله دلوی د زحمانی هلبست رونشتیه زحم مانی بگم کردن عجباندن و حتی هلبست کی پر باندل سرم چیکر دمام او هلبست او خوان جخوار روندکش تعبی من بهاریان مجه پرجه حس کرد و هک دم هذا از به هلبست او بخونم تشکیل امی قال لك كيف خوش بنتو بخوين كلامك دشباكا قرتيدا دشباكا ج دنياي دور ده لا سيمان ميزدكم مجانجن من تبلي اورن سپید بن دل من تبلي باران دور چه دبینم خیالن چه نابینم راستینه دشباکا جباجاران دور ده لباجار هش خامه زدکم وک بروز که بشارتیمه ده اورک بهاره ده تبلی پلن سپینداران ده بن دستین من صحت آوی خوش بد پر خوش نویسیه سپاس قال لك سپاس جبوته مالتاوا من مستحسب عجبا جه کوما انسویا کردی استو کلم رجی ابلیک چویا کسا کی جوانا بینم ما زاك حوالي عدنان الفيدري بو حوالي عدنان لينكات بو نور لينكات كومي او بيجي احمدي از بارمنا نا من ميستوكول ميغوت متنادي تبو يجواوين فرسكل بلنا ستوكول من هاتيم تشوا هاتيو من حتى حوالك دو تايبت جمو خستن من جواره ريكر اي باش متدي تيدي بينام فاره تمام اشتر صابو هذا لنتن قبلك استني من قبلك كوما مني انستوتيا كرد الستوكولمي حوالي جو بشتر بونا الفيدي از بهارم زيدي جوانا مثلا امين فاطمه ساوجي رشي كامران سمو عدنان قرناس مستوى كبوك محسن كوما عمدي از بهارم بشكي كوما عمدي هندك مثلا بويراغو قومي از بهارم هناكي بلكي اول سعيد الفيديو يصير نابيو وهذا سبيل بدري باشا ما مستحسب مثلا كرم كونفرا ما مصطفى فاطمه مرحبا ايفار باشوا هموارا ازقلك كيف خوشم كويرو برما برين هذا ختام تشينبو من صوص دابو از ايرو بشتاري وببم براستي هركس غازنا متكر جاري سويدي متقو چقا سارا وروجنينا وقرمنينا بجنهام غازنت كنم بجن چقا قرما وامجيجي نخشت كبن ايرو ازبو قرما تانسيونين بتشوك كتبو از بري قاسكش نخش خاني تملوما از ديماني خوفناكم لمن ببورن براستي من سپاس من دوسيايا مزگين روناك خواند هي از نگشتم داوي لوكي هرجار از قلكي كيفا منش بينوسا مزگين روناك رتي جبرگو زمانك وي روا بيفي وين التركي بيفي وين تجيا و فانتازيه مزگين روناك تفكو زندان دي بصالا فانتازيه و خيال و قلكي برفرهن او يك جوا كسايت قاري بيفي خوب باسك بكي جلو ما جي جبو من ميناك كباشا مزگين روناك دوی دوسیای خودشی بحثا کوبانه کریا و لهنگوی کسی که دینه یعنی ام بیجن ناو نینو که دا دینه ناو دوسیای نو بداری گلن کوبانه ما مصطفى فاطمه ما مصطفى فاطمه ام هلبستوي يا واي الرومانيه ايرونا روجا روماني بو ما ايرو روجا هلبستيه اوكي بيبور تشكينافه دا تشكينافه نخوا از ناخذ باشترا جبركو من خوشبو دوسياي اماده كريا اذا يعني اذا
تخش بو روماني آماده کرده اره والله من وسع جاهي ستاند من ببورة إجبركو موسى خو كونسانترا كربو ل أزب دنجمم أزب بشكل هفالا قدار كم إذا قود استراو هبي و از إذا از بكاربم دركبم از قرد فترة دم بيشتر بشتري كومي ببم Tamam. Bazı godar ki yani teger nirxandin te ser helbest etun abi godar ki ka bu helbesta em dibejin çi tu helbest karek meyi kale mezek belki roje roz em helbesta biniş belki helbesta şaş din rxinen tamam ka mezek metçen rupelci nivisan değil ser nivisan mişan mebeli nirvan rxandana godar ki mişan diş bu şane bu helbesta kale mezekin em dibejin çi hala yani قد دفت هبه وكي من قوتا زي هناكي بمينم وإذا دمت بيش زي هول بدم بشتري كومي بمش بالكو جبو مجالكي مهمة أفهمو كومي لهاكو للسر إنترنت أم بهفرة دبن شما رجالكي جرين جب تايبت في دماكو أم بتاعو عين كارنتي كلي بهفرة دينا أز جالكي كيف خوشم هر هفالكي دبينم وأز بشتري واببم تمام جالكي سباس جالكي سلام دودي مهدي مرحبا مستحسين مرحبا سر چاوا الشيف باش هوالا حميرة varba ser çava xirati خير دان شلون ما مست صاحب سپاستكم وهلبس خوند نا ولا يمجي نخوند من نادي براسي برتغيز جريام ما بدفشان محمي هر كسل سر بدفي خوند راس بدفج مجي منا هوالا فاطمه موكر مغو قي بيشيا روماني هوني بنرخينن مجي نكوار رومان خوند از حتى نيفي هاتم باش تبقى دين حتى يدو دمه ان شاء الله ميج بقدينن تمام من اول فاطمه نقول خالت ما وكر يعني مغو بيشي قي رومانه بشتوي اول بس جار جبر كوينكي تشاوي مدا بسكريكاي ما مستاز نكان منكي بي دي اف بخوينم جماعت يعني زور تينكي جو بالي برتوغي جارك تاجر ديار دكه هبنسه مري كارب ببينه اي باش ببن هدفن ki جماعت bayram gertül Ahmed'e bir fotokopçiye ki PDF der xida xoş te xondar mezin te çekir Ahmed ev canavar dikir fotokopçi mezin bik Portugal dar yani gerta nedi dedi bikra فكر ki baş ولا وجي برتوك اللي هو شانخانة آر هيا مولود أكوتش الاسطنبول جهوالي الاسطنبول شيل أحمد جيت فروشن في برتوكي تلورجي كاربي برتوكي پیدا بكي که چاوه تا پروبلم تیده هبه یا هلبستا تی بیجه یا مزگین رونک و تی پیدا بکید آمده تمام وشانخانه یعنی کتاب پرتوک وشانخانه آر درکتیه و چون جا پرتوگا کردی لیلا و گلک چی میام مذکرتون مقول و درناتون سه و کلجی کیتون نه یا آر درخصیه او رومان جی سیتابه در رومان جی سیتابه در رومان ستاندی مگرتی برتوكا كتابة جي جورا هاو جي جلور يكي هفالكي برتوك خوانده به يا هالبسته ما فيها خافتني بدنوي كي ما فيها خافتني دخوازه هفالا كسي كده سيخور رانكر هفالا الرشي دنگي خوفكه دنگ تی بگاف دنگ هری گله خوشتی بله من پرتقاوی گرد و خواند جی از پر او کدوم وقتا کو پرانین ایکو د زندان دانه کو از پرتوکی وان دخوینم از حتی دمه کی دریش نایم از سرخوشی خو افقاس لمن تسیر دکن هستی وان براستي من تيدا او قالك خيال نيف جيماي او هيفي نيف جيماي او دلين شكستي تيدا ديت افجي من فرخم جينكر لي بتواهي زمانك خوشه او زمانك ساكون نه بهيوا هاتيه ليستن زمانك ساده او خوش هاتيه نبيساندن مرف باش فهمدك بتمامي خوشن يعني بركورتن
هەلبەستێ وێ کورتشی گەلک هەنە لێ خۆشن بە تەمامی ئۆ ئەس خوازم هەلبەستەکە وێژی بخوێنم و مساعداوێ هەبە وەک خاترخواستنەک نێ دخوازم دەستێن شەفاقێ بدم سەر ئەنیاتە بارانام بشۆم ji çavên te da ku heyv hilbê wek çiyayek dûr nesekine dixwazim baskên şevê li birînên te bipêçim stranêk bêjim pirsa gotinên ku têra tu tiştî nakim bêjim ji te re dixwazim bimrim li nav gulên spî ji min re behsa deriyên bajêr bike deriyên ku nabin wek xatirxwastinek nê ji min re qala nêrgizên lêborînê bike li min bibore bihêle bilaşîm bibin ev nêrgiz li vê lêborîna vê dawî gelek spas dikin dilê wê xweş be em spas dikin maliya bak gotinê te bêje xelasê ez bawerim yani vê gav xelas lê helbest ku pêşta ku em bixwazim bixwînin di sê helbestê wînê xweş hebûn ku min hestiyar kir wisa bêjim em ê piştî bira heval hinek ewkê xwe bêjim pêşniyarê xandinê xwe bikin erê em ê piştî xandin hinek dînî helbesta bixwînin ser çav baş e spas va kî heye spas dikim hevalê Saîd hevalê Saîd dengê tê me tevekil mikrofona xwe tamam dîsa merheba ji wer hevala mizgîn ronak em berê di destpêkê hinkî qalawê bikin hevalek jin a tekoşer ji Amedeyê di sala 1992 da tê girtin û hîna jî di zindanê de ye îşev ji ber ku helbest em ê bêtir qala helbestê wê bikin ema gelek pirtûk nivîsiye du pirtûkê wê ye helbesta hene yek di weşanxana lîsê derketî sêv jî me dikujin ev pirtûk di sala 2008 çapî weşanxana lîsê pirtûka wê a duda a helbesta di weşanxana arê 2014 dil avî çapî wekî dijî pirtûkê wê hene novedarî gulê Qobanê pir nav û deng da we ana hevala behs kir romanê û pirtûkek wê a dijî hebû em bûn baran ew jî wek bîranînê ye min nexwendiye ema çîroka wê bîst helbestê hevala mizgîn ronak çiqas ew di hundir 28 sal demik dirêj girtî bijî dilê wê li der lê dixe li ser bûyerê hatine serê me Kurda û hîn jî tên yanî ji wan mijara û bûyera dûr nemayî dilê wê tim lê xistiye li der wek qala parka Qoşiyolê dike Çemê Dîcle gelek ciyêdê wek havê di nav me de bidijî yanî bi rastî me re matmayî dimîne li ser em ê ser Helepçe ev welatê sêvîn em sêv jî me dikujin helbestê wê nav dane nivîsiye li ser şerwana gelek nivîsiye ji xwe yek şerwaneka xuşka wê ez neşaşme û jî şehîd ketî li ser wê nivîsiye helbestê xwe bi hawek serbest nivîsiye hema hemû serbestin ê kin û dirêj hene bi vî hawî yanî wek hevala jî nirxand hestê wê pir kûrin yanî wek bîrek bê binî wek çemik tüm herikbar hestê wê me re karib vî hawî binirxîne em ê muhaqqaq em çi bi vê nevêkên bimîne li ser wê ez ew qas karim tiştifêm dem hebe ez helbestek wê jî bixwînim spas ji wer dem heye kerema xwe re helbestek me re helbestek wê bi deng bike em te kêf godar bikin hevalî ew helbesta wê ya me qal kir ser xuşka xwe nivîsiye
د پرتوکا دل آوی روپلا 15 جبر دوی برینه خوشکا من قیزا بارانه جدارستان نهاتنه در باست و جخونین کو جنخشین نازبالیفین دایکان رویانه جکولیل که هناره جکلا چاوین بهاره هن تشتین بیرامه تشتین کور و دور تشتین کو ام نزانن ما او کنگه وندا کرنه تشتین شیرین و ناس تشتین جسورتین آوه خوشکا من قیزا بارانه وک پریک غریب سری تلین خواه لشباکا شوه دخم گلو کس نینه آنجی هر کس هیه لی تو کس تونه خوشکا من قیزا بارانه لدشتین گلبروجان لبندا میه ریوین کو باریوان ایواره سوارین کو روین خواه به حیوه و شارتنه بحثا که دکنها خوشکا من قیزا بارانه دما کو شبین زبستانه وک جانک رش و زراب هاتن مومک ویخن و لچیروکن کو خواه لسیا مجانگن و بشارتنه گهدار بکن لچیروکن کو و جحایات ددزن خوشکا من قیزا بارانه چم ریا خوش آشتکه چیویک لبخچا زاروکاتی ما هیلین چیدکن حبرا پینوس زواده به گوتنا لسر لیوی دغایدینه دی کی گلان شیار بکه هسپین کو ام لبندینه نهاد دی کی دوی برینه وکه خوشکا من قیزا بارانه قاصدین نرگزان لبردری دستین والا ین لبری که تجه برینه اره ام جوه پرسیجی در باس بون لبر شاغین و بیشنگی جی مرن اره مج قصدی و به هر تشتی باور کر خوشکا من قیزا بارانه مدستین خوشوشت جباجارین تاری تنزلین اورین رشت کر لیاکو وها بدزیکا پیل دده وک آلباراتو سی سری شفاقا دل ما نکل دکه چیه خوشکا من قیزا بارانه بخاطر و سپاس سوالنو ام گلک سپاس دکن مالاتا هوا هم جبو البساته هم جبو نرخاندنه ته گلک سپاس هل جيب بيف حوالی دنه که آماده یه ماموسا دستور هبه کرم که ماموسا سبری باچه تونه دستور دستوراته یه از همو حوالا را دبیجون هم خیر هاتنه و جبو برنامه یک به وی رنگی هون آماده دکن به تایبتی سپاسیا وجی دکم ایرو ام لسر هلوستا ماموستا مزگین روناک ام فکر و نرین خواه بین زمان هلبست ده ناوا جیانی ده و ناوا هولدانان ده خودیه جیه هری پایا بلنده هلبش بو کو آشتی و اوینه و گردونک به آرام تینویساندن هلبش بو بختواری و آرامی به راتقا شر و پرچونام دکنده و جبو جیانک برومت و جبر دوی جرجرا ایشو و آزارم دروینه ده پرتوکا هوالا مزگین ده غم روزانه خاطر خستنه به گازنج و بریکرین به پیوان متیده دیتن تایبتی هستو و خیالین هوالا مزگین هگه چه قیسی لاشه وی هاته به دیلگرتنجی لبلی فکر و رامانه وی خون و خیاله وی او دیوارنا وکه ده هلوستا خوی به خوشکا من قیزا بارانه وکه نکل آلبات روسا او دیوار نکلان دیگه و درکتی دری وان دیوارنا و دناو جیانک آزاده بخم و خیال خواه دناو جواکا خواه جیایه جارنا مزگین روناک به خیال خواه ده شبارانا ده بویی پیچی ده شبارانا ده بویی پیچی و ده جینا بزی ده جینا جی بویی هیویه کو امی ویژن
خاطی قرمچاندن وک ده هلوستاوی کو دبی دما کو ام بچن آمدی د ترینا خورتالانی ده گله کیوی وی بچاوی خوی نداوی او شاندی خورتالانی و ریویه ریا رومت بری کرینه به هستو و نیرین خو لگورمه هوالا مزگین هگا چوقیسی دهندر ده بجی او لخیال خو سوار بویه و خیال خو د ناوا جواکه ده بزاندیه و نیرین خو به سینور و به پیوان هانی زمان او د هلبستی وی خوشکا مخیزا بارانی و دما امدچن آمده ده هوالا مزگین وقت ده هاوی درکه ده برپسیاریا سوجکی گازنجکی و وقت هاوی ام بویجه پیورک خو بجین نهانیه کدرک و کسرک شاندیه شخوا دوراده وقت دوی خوشکا مخیزا بارانی وندا کرنا خوشکا خوشی به هستی خورهانی زمان او شبان دی کلیلکا و دیلان و شیلان جی شخوا دیلان جی ناوی خوشکاویه و او جی آنی زمان هوالا مزگین لگورمه ناو هلبسکاری جنده و ای پیشکتی همو هوال خودی کدن اسکانم بویجم هگا و چخویس دیلگرتیه هلبستی و او قصا پیشکتیه و بقصانای زمانکی فسیح زمانکی حرکباری و بكل كسر روجانه ای جواکی و گریدایی او همو هانین زمان گاوا کو درفتی بدنجی از کانم هلبسته که منش خوشکام خیزا بارانی من او بخونده ما موسی سعید خوند اجی هلبستا دم ام بچنا آمده ازی بخونم و امی درفتی بدن هوالندنی دم ام دچن آمده اکرم کن تگودار بکن سپاس سوسن زرد بین پارکا کوشی ولید به هلینا شیلانن هر گل دلوب اخوین درجینه کمان هدی دشوتن پرا ده درین خودگره ترینا قرطالان جیوارین زاروکاتیا ما درباسته ام دستی خوده هجین جریوی نناسه ایوار ترین دود به وند آده به هرتش دمام دچن آمده بنفشه پیش وقت وده بن حجی لپارکا کوشیولی دمرن دبن دلوب یخوینی شیلان نکاره بگری دیلان نکاره بمره ترین قرطالانی به واگون مرنه جمعت درباسته بن دمام دچن آمده آخاسیا رین نادن مرنا زاروکان رامانین اوری سپی شیلان ودکن ترینا قرطالانی تجه هیوی درباسته به ریوین روباران قفدی نرگزان ددمه دوی امنها هرن آمده شیلان و مزگین لبندامنه سپاس که مالا وابا تجي عباس سپاس عبالي سعيش تلشب كادخه هوي دبينم نزان ولا كزيدا نخويا ادوسي حبا دبينم ازال نه حوالی سعیش تل چپکا خست نه چپک نه از حوالا نابینه از خوازم تو گاوا کومره هفدو بدی تا خوشتر بو هواس قصای شخصی پیر راسته لجور چند حبوار چارگوشه هیه ابچوک آوه ده تخبکل پیر راسته علی جور اوه چه ببن ماموسته دلبزار بیکس اره دنگی خوبه اما گیتو دنگی خوبه کامپیوتراته لآلیه چپه لآلیه جر میکروفونی لسروی میکروفونی تقبل دنگی تیوه ماموسته اولی سبری گلکس پاست کن ماموسته هم که دنگی وکن ماموسته داره شو ولا جاكيت حتى ما مستمع ميكروفون خو بذك كسا كيدني يكي آماده حوالی بشرفته بعربی نویسندی ناوی خود تیپی لاتی آرامی نزانم همه تو کی کرم که سلام رس که تو کرم که از جی بریا هر چی گلک سپاس جوا خباتکارین و برنامه دیکم بهیویا و یکی کروج و روژه او برنامه زنگین و زنگینتر ببه و ام بکارن دریا ویژه ده خدمت کی هم پرورده ببینن و هم جی خدمت کی بو زاروکین کتینوی قاده ده بکن
از حەز دەکەم هەندێک ئاخفتنی خۆ بکەمە دوو بەش یەک لەسەر مامۆستا مزگینیە و ئاخفتنی خۆ بە هەلبەستێکی ویا کورت بناوی مەعسوومیەت دەست پێ بکەم دبێژە مەعسوومیەت برینین خۆ بە بێدەنگیە بکەوینن عاقل مەعسوومیەتە خۆ زوو داوەنداکریە پەرپەرۆک ژی باندۆر لە گەردونێ دکن پرکە پرکا دلێ چویکان لە ڕوویێ مە پرکە پرکا دلێ چویکان لە ڕوویێ مە ڤەدکە شباکان جەهنی بسییا خۆرە دلەیزن لێ تهەوک نەهاییدی خودیێن خۆنە عاقل زوو داوەنداکریە مەعسوومیەتان مخابن هەست ژی لەبەر قژکانمان ez hez dikim di vir de huner û pênivîsa bihêza mamosta amaje pê bikim ku çi qasî ciwan forma helbestê nas kiriye û civannasî di helbestê de bi awayekî teknîkî elbet di gelek helbestîn wî de ew helbestîn ku herdûk ezîza xandin bi rastî ew jî me destnîşan kiribû ku بخوینن هەلبەت دوسیەکی دن jî hene taybet helbesta roza ez ê darim kesekê de wê helbestî bibijêre bixwîne bi giştî min bi arîkariya wê komê mamosta mizgîn min nas kir min naz nedikir beryayekê ez çûm me lêkolîn kir kesekî diwarê felsefî û ruhî de dewlemend e ku ji bo wî zîndan bêwat heye ew di qul çêwan girtîgeha de gihiştiya azadiyê ez ê wî darim em hemû bigihîne wê yekê lê rexneyekê min li ser bername heye eger mamosta icazê bidin ez ê wê rexne xwe bînim ziman mamostan ez bi xwe dibêjim bi vê şêweya ku bername hatiye danandinê em ronak mizgîn ronakê hîç biçûktir dikin yanî خوازی ما برو واجی برنامه هندکی بریوه بربا یعنی از حز دکم لبکی ام برفرهتر تماشا ویژه‌ای بکن یعنی ام دستی خواب بدن ناو ویژه برزا جیهانی با آریکاریا او ویژه بلند خواجی بکشنه سری میناک اگر ام بین تنی لسر فرم و جوانناسیه نه برنامه کی چند برنامه دانند لسر وی مال پره و ام بین بیژن وکمیناک دوی جوان ناسیه ده او هلبستا مزگین آماجه پی کریه دوی هلبسته ده آماجه بوی تکنیکی کریه دوی هلبسته ده یعنی برنامه جبو پردوکه کی وکه قلما پینویسا مزگین از باورم گلک بچوکه پردوکه به هزاران هیو به هزاران هووک به هزاران کس دکارند سر وی پرتوکی آخفتنی بکن از هیوی دکم بجاره که دن اگر ام برنامه دانن ام تایبت لسر وان فرمین نویساندنی یعنی او تشت او جوانی حمود هلبستین ماموسا مزگین ده هیا و دیاره یعنی دفوره مروف جی حز دکه مخابنه ام بچاوکی او قاسی پچوک بین یک دو هلبستا چپکو یعنی ماموسا مزگین از باورم هلبستی وی نجبو چپکانه جبو ایندیه که ام هر هلبستا که وی چق بدنه ده گلک مزنتر بکن وکه میناک کسک وکه دکتر رستگار تی لسر پرتوکا 205 روپلیا حافظ شیرازی 15 جلد پرتوکا دنویسه تو باور بکه اگر ام بوی چاوی که او کسی تماشا ادبیاتی کریه ام جی تماشا ویژه‌ای بکن مگله کسی نوسا بلند و برسنه رخنه من جبو دولمند کرینی از وی دارم ماموساین ما او تشتی برچا بگیرن اگر جیب به گلک باشتر رو هم پیش آنازم از زیدتر دموه نگیرم گلک سپاس کم ناویته چی بو؟ ارفانم من گلک ناویته نکی بخونده از ارفان گیلانی من ها İrfan Geylani me 5 rupel nivîsan me dikanî bi 125 rupel bi nivîsanda ji ber ku ew nate weşandin min nivîsan hene kevala binivîsîne ji xwe li ser
her heval ana xwen değil cem xwen nişe girtine evcina bu eşinin unji yani dem gel ve car edine tevlibe bernama ben bu dema me Portuk da ve Portuk diyar kır un duxuynin de nirxinin û li ser wê nerinê xwe de nivîsin diweşînin yani em an halverê 25 kesin em dema herkê 25 kes li ser Portukê mizgîn ronak me herkê maqalek perçak nivîsek binivîsan da 25 mecra ew ê heba daxwaza min çika me jî ev e nêta me jî ev e em dixwazin helbestkar û nivîskarê xwe bi dunyayê de bidin nasîl û yani rexne hebe em dikanî bir rexne bikin ji bo pêşketina wan ne ji bo reşkirina wan ji bo pêşketina wan yani rexneyê we hebe em dikanin rexneyê we jî ji bo wan bigirin û ji bo kê hevalê bixwaze helbesta binivîsînin jî li vê derê ji wan re bibin mînak yani helbestekê çawa bênivîsandin lazim e çi tê de be belkî tu cara ewil tevlî dibe loma agahiyê tê li ser komê hindik be erê rast e hindekî gelek spas dikim hevalê tamam spasiyet dikim her bijin mamoste dilbizarê bêkes bawerim mikrofona xwe vekir gelo deng nayê çawa deng nayê dengê te tê mamoste ser çavar tu kê ratî ya spas dikim ya dengê ez gelek lê xebitîm divê warê teknolojî da biçek ez qas dimînim ji temem biçûkbûna xwe ez hêj ciwanim ji ber wê ewayê ye rast hîna bigêjî li porê min nenêrin wa spî biye tarzate mamoste em zanin ji aşê tê ji aşê tê ji aşê hatim ez ji ber wî hevalê nêja ez dikarim biaxivim we dûrdayê min erê dora tê mamoste kerem kir biborînin mêvanê min hene ji ber wî ez ê çend peyvan bêjim ez ji nov beşdarê vê civînê dibim gelek kêfxweşim em ê baştir hev nas bikin lê îro destûr bidine me piştê dema kî were em ê dîsa beşdar bin û hûn kesê ku min nas nake li wê derê hene ez karim bi kurtebêj bêjim çawan wê kurtebir bêjim kurt û kurmancî bêjim nizanim ez ê xwe bidim naskirin ku destûra we piştre ez ê destûr ji we bixwazim mamoste kerem navê min Dilbêzar e paşnavê min Bêkes e navê babê min Reben e navê dayîka min Perîşan e navê welatê min Qedexe ye navê parêzgeha min Dagirkirî ye navê navçeya min Talankirî ye navê gundê min Lê Agirkirî ye navê netewa min Tunekirî ye navê kolana min Bêwate ye navê zimanê min nayê fêmkirin ez nizanim çi li me hatiye kirin gelo me ji bo xwe çi kiriye me mala xwe qera kiriye me zimanê xwe daye Qedexe kirin gelek em dîl dikevin gelek em min dest mane wiha bela bela li cîhanê zimanê xwe em nabin xwedî ev nasnamaya min ê bi rastî bû bi rastî ev e wekê di nasnamaya min ez binavekî de sextekarî ku nivîsîne haya min jê tune li derdora wanê ez hat bi Dîlîsê hatime cîhanê li wanê mezin bûme heya qedandina lîseyê piştira li Stenbolê min zanîngeh xwendiye ez filologum derveyê welat ve jî mabûm ez karmendiya dewletê jî min kir ez niha malnişînim li bajarekî Tirkiye rodinim biborînin wiha bi kelecan çend hevalê min hene li vê derê mêvanê min hene ji be bigo ez tevlî bibin kazê bikarim nekarim paşî ji we destûr bixwazim destûra me bidin bimînin xêr û xweşî jê da ez gelek spas dikim baş ser seran serçevan gelek spas
gelek spas dikin malata ava mamoste ser çavar slaval meyvane xojik ser çavar kijan hevala gelek spas ame rojen peşi da ame xoştir baştir be hevra baxivin hev baş nas bikin çi nirxandinên ser helbestan çi pêwîst be ame bikin bixêr ser çavar gelek ser çavar hevalekî amade kî destê xwe ra kes dibînim kesek nîne ha hevalê Muhsîn mamoste Muhsîn mikrofon dengê min tê ez deng tê erê dengê te çawanayê êvara we bixêr hemû heval bixêr hatin rastî sihorê ve ji bo bername hebû ez derneketme ez mal yani hepskirî bûm yani ya û karê me dir jî hebû li feqet ev bername û bi taybetî berhemên mamosta mizgîn ji bo me giring bûn berê yani piranî di rojnama de derheqê de yani min tişt xwendibûn û helbestê wê jî qederekî me xwendibûn lê wek kum ser hebû min nexwendibûn rastî me wanî bû ji me dizîbûn kitêba min ava dawiyê jî ji me re bê lê hê dirê de ye bi pedefê de hene xwendin yani nûyê dilcem hene ve romanayê dilcem hinin ew hatine lê ev helbesta dawiyê ava niha ku em dinirxînin wek kitêb ne hat pedefê de me hene jî xwend lê hema wekî wî mamosteyî gotiye ez kurt û kurmancî vê bêjim tu dibêjî xey ew helbest min nivîsandine yani ew xtê dixwînim dibêjim xey min nivîsandine belkî hûn jî wisa hîs bikin yan jî yên ku salên notî jiyoyîn û hinekî xerecir û êş û xezeb û her tişt dîtî keyfxweşî wê wê wir de fêm bikin ev helbest û ev hest yê kîjan xunavê ne yani çawa bêjim yani demê edebiyata Kurdî binirxînî tê bêjin işte salên notî an piştî notî an şêstî filan tê ew bikî biya min ev helbest jî helbestên yani dikeve kategoriyekî êş û elem û her tê salên notî ve mamosteyê ji wir derneketiye yani werdixuyê xwastiye yani zindanê de jî êş û elem û tema û her tiştên wê demê bi helbestê xwe de bîne bîra me ji ber wê jî ez çawa bêjim ez aliyê teknîkî de batişta nanirxînim li aliyê hest e ez vê tiştê dibînim ji ber ku min bixwe jî jiyaye ez wek hevaletî behs kirî yani ne ku dilkeserî yek û yek ez dibînim piranî yani aliyê çawa bêjim xwezaya welat giştî gerek tişt aniye ziman lê belê hingî di Amedê de piçekî maye werdixuyê lê ez nihat fikirim eceba evî ji derveyê Amedê derê dîtî biyaye welat wê çi nivîsan dibî wê çi ecêb anîbîna çi tûfan rakiribîna ji ber wê xuya ew derfetin wisa jê re çênebûn demekî dirêj wisa welat bigere lê li gûreyî vê coğrafya ku teng de ku mayî jî kariye hemû welat jî aliyekî ve bibîne ez vê me bixwe ev teşxîs kir û gelek cihade jî aliyê melodiyê de jî birastî jî hem melodî jî yani ew wê pêk aniye yani mirov kare wek stranekê jî hinek helbestê wêne bixwîne mirov wê tomê jê bigire fakat têde mixabin nebêjim em hemû jî aynî derd û aynî kesra dikişînin û gelek têde dilşikestî jî hene û gelek têde rajbînî jî hene û gelek ev cî normal e şertê zindanê de mirov wana bîne ziman lê cîna de jî te hew dît wê deriyekî hêviyê jî vekir ku mutlaqa em ê werin em ê bigihênewe yan jî deriyê hêviyê nagire ji alî ve yani min heta nîvî jî min helbest xwendin çawa bêjim xeyal hinekî zêde li pêşin yani tiştê ku nekirîn diristeyê xwe de anîne ziman ev jî me pê keyfxweş dike yani di nav helbesta zindanê de ku çêbûyîn dike birastî yani kalîteyeke pir pêş de ye ez vê dibînim
جبك رومان هبل زندان جينا كاز دخوينم هلبس تجي دخوينم جا هبلانجي هناك هلبس جي خواند نظام از نرخوانده تاجي هلبس تاكي بخوينم يعني يوكو متبيجا اساس هموجي متبيجن لازم يكي بخوينم كو دستور هبل هبا كلامك ترجمنا هلبس تتنا من بخوينم هلبس تو شوراي از تخوينم حياته خواده يعني يا شوراي يعني از بدن از بخوينم البستكي هاد روبلا حفتي ده ونمرينا رونيه ونمرينا ازي ورم بلا شفبه با هوس و با گربه دور بن شاخ و باخچه خمنينا رونيه ونمرينا ازي ورم بلا سال و زمان كتبنا برما مجانگن ما گرتی بن جمدی بن مجانگن ما لبن برفه قلك ريتش كرباج خرا السنجامة خامنينا رونيه ونمرينا ازي ورم بلكي وك جيانك كوجبر بلكي بمرحبا برفينك بلكي بگرتنا رين زبستانه بلكي بالنهاتنا خبرك خوش خامنينا ازي ورم رونيه ونمرينا ازي ورم بلا بينوس بحبر مابن كيفي كان فرينه جبير كربن ازي قايكن هلبست بريبخم پرچين دل خوا برهوكم بهنا حنا پورا خوا لكمانك بار بكم ورم بس ترونيه ونمرينا هيفيا خويا بهاردز نخدينا او لبندا من با تقزا سوزا اوينداران اوه بس پر بالا میکشان تقص دوی ام ورن یعنی همه هلبزی و صابون آفارز مشغل عالی کیدن جوقا قید کرنجی دفتر آمجی الجمنه ما مستعز نه دفتر آقا قید کیمیا آوایا يجبوكو نسر كمبيوتري يجبوكو اجبير ناكم خازي ماجي هنا تسر لبيس عند بينا وجا زحفنا وقتنا تونه لمطاقة بشتو خواندنه جان كتاب باتشنا جمقا دنبيسينه مولاوا و گوداری مکه ما مستا آوازی می گوداری همه هوالاجی بکنه از شیار میانی ها اما کس داری نخه از الورم سرچاوا مالیاوا سپاس شبا خوش سرچاوا تمام نه کس شیار به یه شیار به لامد شیار به سرچاوا ماموسته کامران آراس حسوش کوبانی تبلی مبو دنگ نکر کالا برا سلاوه که بدمه گردکانی بقوم کامرا خوش فکر و برا ماموسته کامران باخفه آراس دنگم تیته آراس demek ne yapalım? Mamoste Kamuran. Tu şkerem axor mikrofon axo veke u tu kajmer dora tenduri dora nane şeyleyi. Jhamu havalar evar baş. U demek xoş u be jiyana helbeste jiyaneka hemrengi jwaret xwazim. Pirtûka helbestbana ma hêja مجی جارات دوا خواند پرتوک بری 2 سال 3 سال جمره هات و مخواند بو من ایرو جاره کدیجی خواند براسید پرتوک د وقتی گمرو پرتوک بنر خینه گوتنا گود بهجه هلبست جیانا د پرتوک د مروف جیانه دی بینه مروف کند بینه مروف کاری گریه و ببینه مروف کاری حسرتا و ببینه مروف اسارت دی بینه حموه دبینه دبرده که لیادی تر ماموستا محسوم کتب هلبسته که و رونیه و نمره نخواند تشتکانی و هلبسته تشتکانی بیرامن پرتوک که سردم شر دومی جهانه دا پرتوک که سمیرنوف هیا روزنامه‌بان رومانویس و شاعره که روسایی گله که بنابو دنگا لبندا من با او هلبستا قول بندا من با والقاسي باندورت كي چيروكا وها چيروكا ناخوازم بيجم يعني جبو قد جبهه دتين بيساندن و جنا خوره به دنويسه بالبندا من بازي ور بيو جبو قوي دي چنت
گرانی تێنە کوشتن ئەو دبێژێشتە بەندام بە باران وەرێ بەندام بە شەبێل بەندام بە شەرابام هەر کەس بەخۆشیت بە نەخوا ئەسح بە نەخوا ئەزێ وەرم بەندام بە چیرۆک یانێ گەلک وهایە لێ هەنگی باندۆرێ لەسەر دایکە خویشکە برا دەستگرتیا ئەڤیندارا دکێ bi milyona mirovê Sovyetî wê helbestê ji ber dikin. Wê helbestê ji ber dikin û ew helbest dibe çirûskeke ronayiyê li serê Sovyetê û hemû cephê şerdeşî. Ji bo got carna helbest roleke wil qasî mezin karê bileyzê. Ez di wê baweriyê de me venemrîna ronayiyê venemrîne jî eke got em dibe آلوزیا ایرو گو به همو آوایی دادخوازن رونایا ما بمرینن اموی هیویه بدنا دلدار خوا بدنا دایک خوا بدنا باب خوا بدنا خویشک خوا برای خوا به چی ما هیا یعنی ام بدنا وانا او رونیه نو بمری و پیش بکنی جبو و نیرخاندنا و پرتوکیان و هلبسوان همو هلبسوان ما جن یگو حتی نها مخوندن سپاس جبوه قالك هسنازكن وقالك دلوبانن وقالك خوشكن وقت يقول او بخود خوينش خو قالك جارز بهالبستي وارد جريم يعني يه باكسارة لبجا ايجو او اسارت ديتن او جيان جديتن هكا جواها ساتينن بهتر باندور دكن باندورا وبهتر لسر مدبي ابجي بلكي تشتكي ارتق خزايا شي نزانم لی باندورا هلبستا جنا کرد جه هلبستا میره کرد بهتر باندور لهسته من و لروحی مدکی جبو گلکی نازک و گلکی هستار دنویسن بویا وای گلکی خوشاتی دبیگ پرتوکه دا بدها هلبست گمرو بخوینه و ورنه خوندن هنا حواله دنگ خوش اویگو گلکی هلبست خوش تخوینن از هیویت کم گو او هر یک جوا کاربه هلبسته که جوی پرتوکه بخوینه سپاس جوا گو و گوهدار کر براستی من پرتوک یعنی پینوسا مزگین دعجبینم از میجه وی دعجبینم هسته وی دعجبینم آنینا زمان دعجبینم دوقا نوا چار دیوارا ده یگو پیشی آخفتی گود گو خیاله خو سوار بو دمشینه بیا وای demek kari binvise u باور تکم ودنا ما ده به یک جوا کسی ما گو هلبست و پینو خودی پینو سکا خورد گلکی سپاس بوا ام سپاس کن مالی آوا ما مستعدنان گلک سپاس بشي سلاوال تمام حوالت كم وبياراغو الولاد جي قومي تايبت النزانم كيجام بريني بين مزمان بيجم كوباني بيجم باشور احمد والحاصلي براستيز قالكي وكا حمو حوالا نگو از بهيفي مالي مورالي يكي قالكي دشكيه لإيرو هلبستم وهمي لسر هلبستي نرخان ناخو بكن هلبست جيانا حوالا نرخاندن کرن مبرتوکا برز مزگین روناق خوان یعنی دناب هلبستی ویدا مروف دبینه گو هلبستوانه که دما خواه بینه مروف باش بینه دناب همه بگشتی هلبستی ویدا مروف دبینه گو بانگک هیا مرود بینه گو پیامک هیا گلک کنن یعنی گلک کنن نوک هایکو کن لی مگو هایکویا کردیه بچکی درشترجی لی دگل کن بونا هلبسته دجی گلک تشتاد ناف خدا دوشیری حوالك ناي بيرامين دستيكي ده حوالا نرخانن كر از تلفوني مجرد بوچن حوالت خواستن بكرنه ده تكري داني لی هگر گو مزگین روناک نکتبانا زندانه ده بلکی نو بانا هلبسوانا که بویرنگی مروب نزانه یعنی تشتکی گو نبویه مروب نزانه بیجه هگر ولو باوی ولو بو لینها ده آسته که گلکی بلنده ده تنی تشتک بالا من گلکی کشان
دناوات تمامي هالبستي ده همان دناوات تمامي هالبستي ده نحمو لدناف قلق هذا طبيعي از مجبورم راستقين بيجم يعني تشتا قومجي فهم كري بيجم جرجرنا بيري حسرات شكستين غيد اشتر بيجم يعني هنكي الداوية هالبسطة بقشتي ده من أماكن جديد ومن قلق جاراج خون دناب هالبسطة ده هنك بيام هنك قوتن وهنك يك أبيك جد بيني للداوية ده جارنا جي مروف بينيك وشكستنك هيا هالبستبانة بس إنسانة وبهستي خوفة وبدميغة وبويد دماغو تيدا بجي قريداية يعني أم إنسانة هقرم ناف الشردة بن إنها هكذا أم بيجنا هوال سعيد بيجن كا هالبست كسر بويا رأيرو عمدي بني سينا جبر الويدي بوز بحور من الويدي بود ناف وادر ويان جيكي هوال كيد يعني يقولوا هوال سعيد جزوي كومي وج عمدي من أو بتهوال يعني ما مستصبري والحاصلي أوي الويدي بحصا خالوق وبحصا خلايا حيوي وبحصا هنك تشتين وأمبيجن رومانتيزم بيبي يعني جيكي هنك تشتين وقولوا تشيتشك وقولوا بيبون بيبي نوي بيراوي أو غاز وكيمياء وبرشون وجوب وليدان وأوات تشتاوي السروي ناكي بقومي إذا دماغو هالبستوانا دميبي دوارو جادا مجبورة وبيوستا جيكي قو في دمي بينزمان لأز ديسج دبيجم نزانم شما أولو شكستنك مديت يعني حسرتك بيريك وفيفا جريداي هنا كيجي ولو نغيت لتشوينك هاي تشوينك داويدا تشوينك هنا كيلو دلسار دلبغم من خستبو هالبستا كوي هالبستا جو أول سعيد خون براسيت سليم داوج بر سر برتوكي بيشي أو من خستبو زوينا بخوينم وأزبارم ماموستا صبري ومحسن واناجي خستبو بوينا بخوينم نظام شما ما خصلم وينا بخوينم لأزي مزين أذكارم يك بنابي ميوان بله بنابي ميوان أذكارم بخوينم أقدر دستور هبي وبراسي أزقلك خوش مالا دوباره و بشنياراكو ام في هالبستوانا عزيز وبنرخ بيتر ناس وكان مو كنا بيستبو از بيجم هالبستي خوندبون نراستا بس ما بيستبو اما وقع جنيز عليه هالبستي بو كي مزاني بو حوالك زندانيه والديل هاتي قرتن والزندان ده وتمني خنجي از هيدارم جو ولو نشي سري لجزاكي مؤبد داني ده بنابه هالبستان ميوان از حول بدم بخوینم خوجر آماده جی نکربو از کسی که ولو مجدما هالبسته از خوینم دوی بچکی از خورد ناف ده ببینم يعني از بکرموی وکا ما مصطفى احمد حسين بيجي از خول كذب وگوچکا ونا گری بدم یانا درناک و نکارم وجه اگر درناک بيجي کی ونی دوباره مفهوم ورا مالاما ببا ميوان عزيز بلا دلي ما يكو بحاطنا تبو يتفيك تير بفرح بهلا بلا دستي ما تير وتجا خزمتي بكن جبوتا بلا جبوتا ورا بخشي ما ببا ميوان الشيرين بهلا بلا صور قلبا بن لسين دي ما يتشبي خو بربا بشكي جراحة كينيان بهلا بلا عور الشادية ببارينن وردك صبحية بكن برخد تأرشير بمجن ورا مالا لو ميوانو عزيزو بهلا بلا أم دبن جبختواري بلا رزن وك آخك بربا بكنن بربن جت في قفص وزندانا ورا مالاما ميفانو بهلا بلا دليتا خل آوين هينك بباسك مكان شعبين تببن تشرا كو خلقي قوت اگر خلقي قوت الريوتي كنجيا بيجا از نماتشم
ببە میوانێ ما ئێری قەت نەچە بلا ڕۆنی ببێ ماڵاما قەت نەچە بلا ڕۆنی ببێ ماڵاما. سپاس بڕاستی ژێر ئامادە بووم لێ ئەز میخواستە وێ هەلبەستێکی وێ هەلبەستوان نرخ بلند بخوێنم و دوباره سپاس ji bonî hemû hevala got beşdarî vê komê bûn komeke em hinekî weke beşdarvanekî vê komê ez jêk ji wan ma em karin vê komê hinekî bi awayekî dî jî birêve herê ku helbestvanê Kurd û Kurdistanê hemû çika em dikaribin der û dora hevdû kom bibin ji bonî bina gerek em hemû tê dikojin gelek spas dîs dubare mala wan. Mala te java gelek spas dikim. Jan heval kesek tunan çik dikin. Hejmarokekê dijmêrin li dor li kêkev bîst li kêkeve. Mamoste ezîz te demekê deng mengê xwe destê xwe vê qê te rakir û te danî dengê min tê gir. Mamoste ezîz deng tê hevalê emîn nek te kerem ke. Tamam mamoste. Ez jî çend tişt bêjim derbarê helbestê de. Min kitêba mizgînê min her du jî xwendin û hem roman û hem helbest jî min xwend. Lê mijar îro em bêjin helbest e min jî li ser helbesta wê çend tişt bêjin hevalên me rastî tiştên erênî piranî em karin bêjin her ne awayekî berfira jî lê anîn zimên ji bo em nekevin dubare em ê li ser hin tiştên kêmasiyên biçûk bisekin û hem jî qasî zanîna xwe li ser tiştên erênî. Rastî aliyê teknîkê de gelek pirsgirêkên tewangê hene û pirsgirêkên zayendê peyvên zayendê û tewangê pirin. Nizanim bi hişmendiye ew kirine an çapxanê em bêjin ew kêmasî piranî dubare kirine ji ber ku yanî gelek peyvên ku pêdivî pê heye bê tewandin nehatine tewandin û gelek peyvên ku em bêjin ew qertafa zayendê nehatiye bikaranîn. Ev neynî ev her tişt wek neynî em karin qebûl bikin wekî din yekî din mijarekê din gelek peyvên hatine dubare kirin hene wek hesk, gul, birîn, bîranîn, jan, xewn, kulîlk û çend peyvên de jî mirov kare bêje qasî 20-40 peyvan em bêjin karin bêjin helbest li ser wan hatiye saz kirin wekî din her hal tiştên din jî hatine nivîsîn lê berê pir helbestan de ev peyvatine bikaranî dema helbestek de 2, 3, 4, 5, 10, 5 rûpel, 10 rûpel, 20 rûpel, 30 rûpel, 300 rûpelin dema و 300 rûpela de hemiye de ev peyv hebin hinekî wek çawa bêjim yanî mirov tiştekî din xerîbtir digerê ji helbestê dema dixwînî helbesta pişt wê re mirov tiştekî din digerê mirov dixwaze tiştekê din bibîne lê ji ber ku pir ev peyv bikar anîne mirov tiştên ku hatine gotin jî zêde nake hîs û ramanên em bêjin xwestiya bê vegotin. Lê ji aliyê edebî de em karin bêjin aliyê bikaranîna hêma û telm û têgînên helbestî de bi rastî jî hemû helbest ne lê hin helbestên serkeftî hene yanî serkeftî baş hene lê hemû helbest ne helbest hinek jê jî gelek helbest jê jî em karin bêjin yanî ji gotinê sade ne gotinê mirov dikare di heyatê de jî wan gotina wan hevûkan bikar bîne ji wan gotina hatine sazkirin wekî em bêjin yên em bêjin hêmanên xurt bikaranî mesela helbestekî xwe te dibêje xewnên ku ji nexşên nazbalîfên dayîkan xewnên ku ji nexşên nazbalîfên dayîkan yanî metaforek em bêjin dikeve vê hevûkê wek din yekî din dibêje li reşika çavan dest pê dike rêya Amedê yekê din dibêje xencerek mesela vê derê de jî tewang bikarnaniye şuna bêje xencerekê ji xwe re rê çê dikir li dilê me wê ji gotiye xencerek ji xwe re rê çê dikir li dilê me. Helbestekî ne dibêje hibir di niqota dilê min rengê wê jan
هەلبەستێک دن دەدبێژێ هەر کەس ji ئەمرê xwe vedixwe هەلبەستێک din دەدبێژێ ژان ژەحرە هێوی ژەحرکوش و هەروەها هەلبەستên xwe de em karin bêjin ew peyama xwendinên xwe jî dan me behsa karakterên Dostoyevskî kirine wek Madame Bovary wek Raskolnikov wek helbestkarê Fransız em bêjin Baudelaire Baudelaire û heta helbestek li ser wê jî li ser navê kitaba wî Tirkî dibêjin kötülük çiçeklerî ve ji ber ku kurmanciya wê tune kurmanciya wê jî hevala mizgîn wergerangiye kulîlkên xerabî ez bawerim helbestek ew kulîlkên xerabî navê kitaba Baudelaire yani em karin tê bikêjin hayê wê ji edebiyata dunyayê û hayê wê ji şeira dunyayê jî baş heye tiştekê din xwestiye hinekî ew jî ez bawerim hişmendî kiriye xwestiye hinekî ji bêhna birdoziyê dûr be ji ber ku edebiyat birdoziyê hinekî edebiyat û birdozî pir nayên cemhev dema bên cemhev jî wek edebiyatekî gerdûnî wek edebiyatekî em bêjin tevahî civakî nayê hesibandin em dinêrin edebiyatên ku bûne malê dunyayê ne tu birdoziya ve girêdayîne yani bê îdeolojîne ji bo wê her çendî hinek helbestan de em bêjin ew bêhna îdeolojiyê jê bêjî lêbelê aliyê wê edebî bêhtir girantir aliyê em bêjin birdozî lê hinek helbestên de tam xuya dibe îdeolojîke û hinek helbest hêmanên serbixwe ne yanî nava helbestê de helbest em bêjin hûnan diye dunêrî ciyekî de û hevûkek tiştakan bêjin an jî xirîşeyek kar aniye û helbestê de serbixwe maye rastî min pir min çend not girtibûn hinek not girtibûn ji ber ku sêsed rû pele helbest pir helbestê de hene yine em bêjin qasî sed pêncî rû pelbî em bêjin çil pêncî rû helbest bîya mirov dikariye yek biyek ji bo wan hin tiştan bêjin lê hinekî kitêb zêde bû helbest hêjmara helbestan zêde bû û min jî notê xwe ez lê gerham îro min nedîtin ya rastî ez jî perîşanekî wê erdê me ya ez bêjim lê hinek wek min got hêmanên hinek hêman yanî ji hûnaka helbestê cuda mane hinek helbest jî yanî bi mijarekê dest pê dike tê dikeve ewka helbestê tu dinêrî hevûka duyemîn an jiya sêyemîn dîza ji wê xwe dibe ber bi alîkî din ve dibe çend helbestên bi wî rengî jî hebûn ez jî pirtasî dikarim vana bibêjim lê gelem perî de mirov bêje قلمکی خورد مزگین روناق های وی جا ادبیات هیا ادبیاتوانه کی خورد بوی سر بلندن و مالا وجی آوا وجی در فدا ما خواند و فکرین خواه گوتن سپاس بوه گلک سپاس دکن مالات جوابه ماموستا گرناس از دخوازم سر امین آخسو امجین که رخنه مهیه یعنی سر امین سر هلبستا هنکی چکی من از دخوازم دوام بکن گر مساعده و هبی جر پاشی مافیا خفتنا بلا بفیته امجی هنک رخنه مهیل سر هلبستا یعنی هلبستن مزگین یعنی براستی وک حوالی امین جی گوت هنک هلبستا مرد وی واو yani gava mere helbest bixwîne û mere nebe ji wow ev peyv jî heye ev metafor jî heye ev îmge jî heye çawa va peyvana li hevdûaniyê wê çaxê nabe helbest yani peyvek rêzê be gotineke ku li kuçê dikanî bibihîsim ew ê nebe helbest sêsed û heşt heb helbest nivîsandiye sêsed û heşt heb helbest nivîsandiye gava sêsed û heşt heb nivîsandî ez dibêjim li cem xwe yani ez têm helbestekê lê neribe mêm wow helbest adını ya kuçe mi ev peyv bîst bû kuçe tê axaftin yani el cem xwe fikirî min got hemû dosya xwe girtî şandî ji bo edîtoriyê edîtor ama girtî hemû dosyek kirî pirtûk yani jê ne neqandiye redaksiyon nekirî edîtoriyak nekirine hema pirtûk girtine çi dosya hatî ji girtîgehê heta îro çi Tirkiyê wê de hebû girtî weşandiye ez ê ji wer du heb helbesta bixwînim yani du heb helbesta em ser wê nîqaşa wê bikin yek divê ki biborin
yek dibêjî ki ku xelkê got rêwîtiya te kîngaye bêje ez nema diçim bibe mêvanê me êdî qet neçe bila ronî bibe mala me. Yani gotinek warê ji rêzê serî di heteyê da wî tu metafor tê tu hew metaforek dibe ki bira bibe ronî bibe mala me. Hew ew dibe bibe mêvanê mala me bira mala me ronî bibe. Hew metaforek ew li derê kirî çikek mûmê. Ya du da ez dixwînim ya du da ez ê bixwînim biz ez vêya dîsa bixwînim ez dîsa du da bixwînim. Ku xelkê got rêwîtiya te kîngaye bêje ez nema diçim bibe mêvanê me êdî qet neçe bila ronî bibe mala me. Ya dinê ya ku ez jêr dibêm waw ya jêr dibêm waw yani du heb helbest heman helbestkarê di pirtûkekê di du heb helbestê warê ji hevdû a xwasî li gorî me li gorî tabiya zivanî dibêjim hemû gorî me ji hevdû cuda gelekî ji mir çîkat ecêbat. Hin kulîlk tenê li hin janan vedibin. Hin kulîlk tenê li hin janan vedibin. Hin hesp tenê ji bo xwediyên xwe yên mirî dijîn. Hin derya tenê di giyana me de pêl didin. Brûskên ramanên min asîmanan hîn xwarê. Birînên min bi sosina veşêrin. Di vê derê jî de tu nivîsek rastarast tune. Yani çarîna wê de tu nivîseke serrast tune. Hemû metafor kananî, hemû îmgetê danî, hemû veşartî. Ama ya berî wê de hemû nivîs dûz nivîsandî. Em helbestkara çawa nas dikin? Ez bixwazim gava ez bêjim yek ji me bipirse bêj ya ev helbest ya kê gava ez binê wê navê wê nebînim, el binê helbestê navê wê nebînim, ez bi dema warê bixwînim gerek tarzek helbestkar hebe, helbestkarê hebe. Yani ez bêjim ya ev helbest yên mizgîn ronak e. Ev helbest ya Ednan Doğan e. Ev helbest ya Kamran Simoyê. Ama gerek tarzek mere hebe. Yani ez dikanim wê helbestê dîsa bixwînim a duyemîn û a ewilî ji bo min bidin berhev. Yani ji mir warê hat ku xelkê got rêwîtiya te kîngaye bêje ez nema diçim bibe mêvanê me êdî qet neçe bila ronî bibe mala me. Ya duyemîn dibe ki hin kulîlk tenê li hin janan vedibin. Hin hesp tenê ji bo xwediyên xwe yên mirî dijîn. Hin derya tenê di giyana me de pêl didin. Brûskên ramanên min asîman anîn xwarê. Birînên min bi sosinan veşêrin. Yani gavam her dudun berhev em dibe ev yani du heb helbestkarê ji hevdû cuda wa balam kişin ya duyemîn di heysil heşt helbestê xwe de heysil û heşt helbestê xwe de her cure helbest cerivandî. Du beytê de çarîn tê de helbestê serbest tê de bi aheng nivîsandî bi serbestî nivîsandî yani heysil û heşt helbestê xwe cur nivîsandî. Gel yani gorî mez dibêjim dîsa yani hemû vatiştana li gorî xwe dibêjim gorî zanîna xwe dibêjim gel helbestkarek dest pirtûkekê bike serî di heteyê da wê tarza wî çi bik lazim wê dewam bike yani bi çarîn binivîsîne lazim bi çarîna dewam bike bi dubeytî binivîsîne lazim bi dubeytiya dewam bike yani ez bêjim ki erê vaya tarza wî ya jî ez dubeytiya hez dikim ez ji xwe dubeytiya bixwînim ez çarîna hez dikim ez ê çarîna bixwînim wek wê çend hev helbestê ye îja metaforên tê de yani bingeha mijarê girtî destê xwe de dîsa dikanim bêjim sê çar heb mijar heye xweza heye azadî heye girtîge heye çiya heye û hevaltî heye yani çar heb pênc heb çîk danî berxwe mijar dayî berxwe li ser wan çûne hatî yani pênc heb mijar e girtîgeh bû azadiyê çiyayê xwezayê nav wan de wek hevalê emîn dîsa got yani belkî deh ciya navê Akasyayê derbas dibe. Navê Akasyayê belkî deh helbesta derbas dibe. Gola Akwas Akasya ya Sardunya yani navê hinek tişta belkî ji bo wê tiştek bê hesê ama nav deh heb helbesta dibe goya acaba tiştekî wê Akasya heye tiştekî wê Sardunya ya jî hinek metaforên we rê jî heye ama li ser wan kiriye li ser vê çar rûpel min nivîsand min berî min vê sêşandî û weşan çikê rojnamê ji bo ku yani min serî sibê şand min got nerînê min tenê min şandiyê ger hat weşandin ji xwe mêr komê par vekim du dirêjê yani yê min nivîsandî du dirêjê ji ber ku min îşe girt û yeko min nivîsand tiştê ez bêjim a xwası ama yani xwezî edîtoryak baş bata kirin
سيسد وحيش حب هالبستا سد وبينش حب هالبست بما سد حب هالبست بما بما هالبستا كو يكيب يعني نكاريبا قوتنك جير بكره يعني علي الريداكسيون وان ريزمان واش خو ام نابجم تشتكي يعني ويا مدف جوي برداي جالي الريزمان والريداكسيون مدف جي برداي اما جالي اديتورياك باش بكرين د كلاسا جهاني دي او هالبستن مزجين مرج ناوان بينجي حبي سد حبي هالفجيره جالكس باس كمش بركو ما في ما مستقر ناس كوتشر قرت باس ما مستقر ناس دنگه تقرتي ولا ما مستدنگه تقرتيه ما مستقر ناس دنگه تقرتيه دیساش حوالان حموره از بجم ایوار باش اسلاو رزی خواه جوا حمیاره به گلم پری پیشکش دیکم یعنی راستی جی گلک وکی ام بجم متافوریت سری بده جی حوالا حمی یک بیک دان عرده مجی گلک خوش گلک فرسا و پرزگیری کار تشتن سری مده چی و مدگاه به شیروه بکن حوالا مالا و آبا مسیبه کرن جبروی که بیدیوی نامینه ایدی ام جیوات شد دوباره بکن لی از خواستم هلبت یعنی ام برنامه که چه دیکن جبو که ام حوالی هفی دینی قادا هلبست هنه ام مجبورن مورال جی بدن هفودن و تبری معنویات هف جی ببن و هفودن نرخاندن هفکن جال سروی اساسی از خواستم ببیجم اف حوال یا جی ماموستا میا هجا کچا کرد هلبستفانا ما بدر رنگا از دکارم نیزی بیم یکی رنگ هستیاری یعنی از بیجم از هستیاری نیزی بیم از وها بیجم از بیجم تبیرام بلکی تبیرا و همیا دوالات مده عیشاشان هبو میرم خان هبو و یک جی هبو چیک شیروان نسرین شیروان هبو سه دنگ بیجن کردابون یعنی ما همیا راستی جو خب واد پسنان آواز واد پسنان واسال داوی دما هنرا کردی وجه کردی دست به سربستی و نویساندنه که امر نرن راستی جی کچه کردا وجه دی نویسن دما مرو نویساندن آوا بنه دما مرو شرط و مرجی کو تید دی نویسن دنیره دما کو الشرط زندان دنیره کو هفت قصاله حوالا د دربار کرتجیان اوی د جنراتشتن گوتن یعنی مرو دکاره گلک هستیار جی بوده مرو دکاره راستی جی بجنا خواه لبر و هست و خیالی و یک کچا کرد بجنا خبت آوینه یعنی تشتکی گلکی پیروزه کچکی کرد دبا شرط و مرجی وصا زعمت ده راستی جی وها خیال خواه بهونه و بین زمان و ببین پرتوکو و جواکا مره وکی خلاته که وره دیاری کرن لبجا امجی آلیه ده جا مجبور بنیرن آلیه هناندنا پایوه ده آلیه کردی ده پایوا کردی پایوا رسن آلیه پایوا گمرو ویژه خزینه یعنی ناتور یعنی یا خزینه سرشتی یا پایوین کردی هنه دوا هم بنیرن راستی جی همی حوالین هنرمند و حوزانوان و شاعر و نویسکار راستی جی پایوا وکی ستیرکاش هف ناستکن مرو پایوان ناز دیگه مرو پایوان سرکفتی ناز دیگه مرو پایوان لواز زور ناز دیگه یعنی همیشه درفکری نه کمشون جا راستی جه هوارا هلبس جه آن زمان و هلا خوشی و دیگه نوارو که هلبس لاجی گلک شیروه این باش کرن گلک هلبس دین مرو به هستیار جی به خواندن مالا همیا آوا جا از دخوازم یعنی وی بیجم راستی جی مجی دخواست از شیروه که دهلا تکنیکی ده یعنی نوی که رخنه از بکم لورا چمکو از نها بیجم اب حوالا میاش شاعر راستی جی نه انسانه که گراماک یعنی زمانزانه یا جی ریزمانزانه لیمه خوابن دهلا ریزمانه ده مدگو بلکی اوی که او پرتوجیر نویسی یعنی راستی جی بردهبکیتی اوی بکن بکار بیانا و پرتوکا هانه حقیقتا جی هجابو کو گلکی سر بسکنن هجابو کو گلکی تشتی خوش سر بیجن بجاش بروی که مخابن ما تشتی کسا ندید دیده یعنی مروف دزانه کو دورده گلک راستی ها بانا گلک دورده کماسی ها گلک کماسیانی به هاتانا راست کرن مخابن هم تشتی که کسا دیده نابینن بجاش سروی اساسی ما هندک نقطه جی تثبیت کرن حوال المجی
او نقطه مجب راستی گوتن یعنی یدی کو ام تشتی ام بجنجی نما لید هەڤۆکێن شکستی هەنە تێدە ها مثلا دەمێ پێش دە مرۆڤ دەکارەوە هەڤۆکێن شکستی یانش چاپخانە رە بشەینە بێژە بێ چاپخانە برا دە ئەv هەڤۆکێ شکستی چما وها بکارانینە یعنی دەبوو ئەو هەڤۆک چما بەلکی زیندانێ دە دەست هاتنە نویساندن لێ ئەما وا دەکاری بێ بێژ بێ ئەv نەقالبێن کوردینە قالبên Kurdî newahane qalibên Kurdî bî rengîne hele qalibê helbestê yani qalibên helbestê hene gerek ew gelek serbihatana sekinandin ji ber wê rexna me ji ser redakteyê û li ser yê ku li keda vê hevalê xwedî derketine rexna me ji bo wê hevalaye dikarîn hê bêhtir keda wê xwedî derkevin ser vê esasî saeta wew hemî hevala xweş be û êvara xweş be û silav û hurmet gelek spas dikin mamoste maliyava kî heyê kesekî mafeya xaftinê mamoste Guhar tê tişkî bêje kerema xwar mîkrofona xwe veke kompîter bi li aliyê çep ya vebû Everxir ez pêşê xwe bidim nasî lê me wê carî min xwe nedebû nasî û hinek hevala gotin me hemî xwe de nasî te nekir ez bi xwe xelkê Ermenistanê me keça dengbêj Reşîdê Baso me mam û ew ne navê bavê min e ça hinek difikin ew navê başnavê malbata min e û ez bi xwendina xwe Zengoyê endezer peşa elektromexanîk ji wê ja dûr e xwendina min bes ez ê ji zaroktî min xwe girêdayê bû tev huner pêşî hunerê derzî paşê şêwekarî û malbata min jî bandora xwe hîşt ûsa lê helbest wan ez bû pir derin û hilbet 4-5 sal e bawarê me qez bes bikin ez pênûsa keça me mizgîn rûnak nasim min pirtûkê wî nexwendiye bes pênûsê wî nasim ew fikir û qalibên helbestê wî ez nasim min ê tiştekî sabûk te erê helbet tiştên rexnekirinê hene mesela gerem salê wî binêrin û ew rehoyê wî carna hinek helbestê min dixwar min got wow ew qas genç û tufanê dilê wî tev salê wî hev nakirin carna jî min nav helbestê wî didît wekî ew qas tenik ew qas vekiriye min digot dilê xwe wek dil zarokekî vedike bû me dixwazim bêjim ew pênûsa wî erê cuda ne helbestê wî bes reheyê kurdewarî carna min digot keça min mizgîn dinivîse hema çi dixwaze nanêre em dixwazin yan na ew dengê rehê xwe dengê dilê xwe me vedike û ez ew rengê pênûsa wî ew wek mizgîn rûnek min ê ew bigute wekî vekirî dilekî vekirî û gazin û êşê xwe jî wisa dinivîsa carna ez dibêjim mizgîn ji dengê hemî Kurdê me yê Bakur dengê xwe bilind dike carna ew qas vekirî bû navnivîsê wî ew êşa millet û gazinên millet ez bawerim sal bi sal nivîsên wî wê hêzê de balkêş û hêzê de kûrayî na filosofiyê mesela fikir û ramanên Kurdî zêde be ez jê re bi dil serkeftin dixwazim û bawerim sal bi sal ew ê bixwe jî helbestên xwe baş de binêre carna merî îro dinivîse sibê fikrê te ser wî nivîsa te hevekî tê guhardin bes her dem dilê te cûrê xwe vedike her êş cûrê xwe vedike û bawerim ew jiyana wî jî dexmê xwe hîştiye nav helbestên wî û ez jê re
جدل سرکفتن دخوازم و هر تشتن باش کچه ماز باورم و هی گلک تشتن باش نبیسه اگر تشتن شاشیجی کرده یکو هناك هلبستوانا خوش نای باورم سر زیاده دبن پسیخولوژی جی زیاده دبن فرد دبن و هیوی دارم کچه ما هی سرکفتی با و دل جرا سرکفتن دخوازم گلک سپاس مالتا واش بو گوتنتین خوش سپاس خوش حواله کی دنه کو بجه از خوازم سر البست باقفم يعني ما يك تزوتو أراس نظام أراس شما كاميرا خوفنا كاميرا خوفكر وقرت أراس دنجي متيتا نايتا أراس كلام يخرفون خوفك أبي خورتاج كوباني والويدري ووجكار ودنجي خناك خوفشارتي كاسلافي بده والا دما خوش به جبو حما والان راستيت با كوما با جلك كيف خوش بون كيف عمجي رات يعني هم بيجن تشتكي وسا ربازك وسا مريب كاري كيف معروف دراسي ما بيتي دجاري جريك بي أمبيش حمها والله واحد حفته قلت له كنت بيشتش ماي درسه لدما درسه بوم مدي لينك نهات أدمي عجب كابل سكريكت شيء مش مع مستر شان بينجي لينك شان از داوود حاضر بوم قصير عارف جبو حمها والله از في دار من جبو روماني يا أمبيش المسجد رومان أنا بيتر أنا من سر بعف من سر مناقشة بكن تاني بخاص الله ذاك جبو حمها والله بدم دما خوش قالك سباس كنا راس ماليابا عمل كوما روماني دلتر تمام جي بيف كي هي كسكي بخازل سر هلوست باخفه نينه هناك كاميرا خو بنك مثلا ام نظام كينه غير كسك تنبه از باورم کباکی و رشه گوتر داجی گوتو به میهل بسته بخوینن گردم هبه کسک لجبو هلبست نرخاندن هلبست تشکی بیجی تو نبه امی هلبست دنیجی لسر بخوینن و امی شیورا خود داوی بکن وای بو ساعت و نیوک لگوری هجماری بس لگوری ما ماموستا عزیز که میکروفون خو وکه کرم که ماموستا عزیز کرم که دسي أري ماموسة دنكتي أري ماموسة مرحبا أستاذ خيرات إبار باش سلاو الرز جوا هميان ماموسين رز دارة براستي تشتين قالك باش هاتن قوتن من خوجي قالك حج وان تشتين يعني تشتين پر باش هاتن قوتن لسر هالبستي من هالبستي خانما مزگین مخابن من نخواندن اما حتی و دریکو و خواندن و حوالان خواندن خویای کو بار هلبست آوه چه قاسی قرصه چه قاسی هلبست آوه لبار ویجباریا یعنی از بیشم لبار ادبیت و لبار ویجباریه و بهزن خراب دینه باشن لبری کو ام ورن باسه هلبسته بکن به باور من گلت تشتین دن پیوستن کو ام باس بکن ام بینین پیوندی زمان و هلبسته هنه که ام لسر و یعنی شروع بکن که زمان چیه و ده جواکه که دا زمان چیه او زمان ده تایبتمندین جغرافیای که دا چاوا چه دبن و پشتی هنگی چاوا دبن هلبست و چما ام نکارن دوج هلبست بردن و بر به هن تشتین دین و بچن وکو از بیجم وکو کرد وکو
خلق کرد ام دبینین کنها تشت هری برفره دنامان در لبار ویژه‌ای و هلبسته به باور من هلبست خوبه کوشی باز کرد به تایبت جناب تجی باز کرد هلبست از دکارم بیشم ریه که بر به آزادیه که بسنور و یعنی دما از بیشم آزادی ها بسنور یعنی هر تشتکی دگره نواخو هر تشتکی را نواخو نه او آزادی ها که گریدایی به چو ایدئولوژین تایبتیه نه او آزادی ها که گریدایی به چه اولو آین تایبتیه وکو ام دبینین ده سردمه که دا هلبست آمه ده چارچوبه که عرفانی دا یعنی اکو ام بین لسر ناسنامه یا کردی ده ویژه دا باس بکن ام دبینین که ناسنامه یا ما یا ویژه ای ده ادبیات یارسان دا به تایبتمندین اولا زردشتی دست پیده به پشتی اوتش که همه دزانن از نخوازم دوباره بکن ده اقوال ازداتی دا ده قول ازداتی دا دیسا دوباره ده شکل که ده چارچوه که اولی دا دیسان دوباره ده به حتات دیگه هلبست عرفانی یا اسلامی که هم دزانن ملای جزیری و خانی و تایران و که دیسا ده غالبه که عرفانی دا یعنی ناسنامه همه حتی هبیه ده هلبست دا حتی هبیه گریدایی به ایدئولوژی که بویه من گفت دوی کل سر زمان پیوندی از زمان و هلبست امهن تشتان بیجن جبر بی بودم از زمان تقدقه کرن خیال تقدقه کرن هلبست تقدقه کرن دراستی دا اندیشه تقدقه کرن زمان هندزانن آمر و آلاو دربرینا اندیشه او ما اندیشه تقدقه کرن زمان برتسک دبا بچوک دبا وجا هم دبینین دوی چارچوبه تنگ دا دیسانجی کسین وکی خانم مزگین یا گله کسین دینجی هاتنه دخوازن اوان سنوران ببزینن اوان سنوران پچر بکن ببرینن از خوب باورم او تایبتمندی ها هرم ازن یا هلبست دوی ویجباری ها هلبسته با ویجباری ها هلبسته یعنی زمان ویجهی هلبسته یعنی زمان ویجهی هلبسته چه زمانه که به تواوی اساس دا به شوازه کی بنگهین لگل زمان نورمال زمان روزانه زمان یاسایی جوازیه جدایه چاور جوازیه وکو جناب تجی من باز کرد او که اکسوژی از بیجم باز کرد هن حتی راده که واباسه خیال و متافور و تشته و ساکر ده هلبسته ده بس تنه او تشت نینه یعنی تنه هلبست حکوان بینین بیجین تنه هلبست متافوره دیسامه هلبست بربست گریه ده چارچوه که گریدایی ده یعنی از خواستم بیجم هلبست دنیا که جهانه که به سنوره گلک تایبتمندین دی هنکو دبی ما آگاداری لسر اون تایبتمندی ها هبه کنه ها ده هلبست جهانه ده و به تایبت ده هلبست ها هم بیشین جهان ها دوربر آمده یعنی هکو هم بنرین کسی که وکی ادوار سعید گلک جمع دور نینه جهان ها و گلک جمع دور نینه کسی که وکی مثلا نزار قبانی گلک جمع دور نینه یعنی کسی که وکی ده هلبست ها فارسی ده کسی مثلا هم بیشین فروخ و فرغزات گلک جمع دور نینه ده زمان ترکی جیده روسا هنبید هریکم دبید امهنه که هول بدن کو هلبست آخو او تشته کو منها هی وکو هلبست او کسی کو من هنه وکو هلبستوان هنه که بینین ام برهفته که بکن دنابرا گوتن انوان یکو وکو هلبست ناسکن و گوتن او کسایتین کو جیران منه و وکی هلبستوان هاتنه ناسکرن جا ام بزانین که ام دوار هلبست دا پیگه آمه لکوره جی امه لکوره پله آمه لکوره قناغ آمه لکوره ویاوان لکوره بگمان هلبستوان اکو به خاندن یعنی به آگاداری به لسر هلبست تشتکی به نوع هلبست بنویسینه
او نابه هلبست یعنی از گلک جاران دبینیم هند تشتاتن نویساندن تشت باشن هسته باشن هسته کردواری نه هسته از بجم هنه که نشتمان پرورانه نه اما او پیوست نینه کمرو اوان هستا به تکنیکن هلبسته یعنی به تایب وجباری هلبسته بینیتن وکو هلبست بده ناساندن ما مستاجان اکو تو اجازه بده از بجم هلبستا جهانی یا نها لچه قناغا در باز بوه لچند قناغان در باز بوه لایماژیسم در باز بوه لسمبولیزم در باز بوه لفورمالیزم در باز بوه دیکانسترکشن یعنی اندوزین ساختار شکنی بنیاد شکنی در باز بوه گهشت چه قناغه که نهاد دبی ام بگرن که هلبست ما یا مدرن دا یا تازه دا او تشت هنه آن نینه یعنی زانه گلو ام دبیجین مثلا به سورانی دبیجین نامو چیکرن یعنی آشنایی لبین برن ده هلبست دا که ام بزانین گلو او چه خاصی ده هلبست آمده هیا ده هلبست آمده یا ایرو روژه هیا ویگا تشتی که از دخوازم کرتاسی از بیشم ایدی که از زیده دما و نگرم تشتی که از دخوازم بیشم او از بیشم ایرو روژه دما انتینین کسایتیه که ادبی یا کرمانجی یا کسایتیه که ادبی کرمانجی بدن ناس کرن بسر وی با آخوون دبی که ام برای برهم آوی یا برهمن وی یا وی اوی بدن ناس کرن یعنی چه نابه ام بیشین فلان کس فلان روژه لفلان جی جدایک بو چند سالا تمن کرد پشتی جی دفلان جی چو بردلوانیا خو یعنی مر او تشت سردم آوان تشتا نمایه ام بینین تزانی باشه حکو تو استرانه دی بیجی استرانه بیجه چه بزگره کاوه چه نه استرانه بیجه باش دسر استرانه تا پروفشنالی تا دسر استرانه تو خدان شیانه که استرانه بیجه بلا ساده و لی دویت تو لسر تایبتمندی استرانه جی آگادار به گلک جی باشه نتشتک خرابه بیویست نا که مالا تا ما مسته بله دنگه خوازی تا پرتوک هلبست مزگین خوانده با و توانی قاشانه بدانا برهف آنها تجمل بدانا برهف گوش شیبک خو آماده بکه پرتوک دیار بو لازم ایجارت وحردانا بده برهف مزگین پرتوکا میاکو هلبست مهلبجاتیه بله او چند نمونه که و خواندن یعنی هات دست من پیوان هات دست من که مزگین چه قاسی هلبستوانه من گوت هلبستوانه باشه دکاره باش به هلبستوانه اما مدخواست ببیجم باشه پیوندی ها زمان او هلبسته یعنی ویژباری ها گوته نکی کده به هلبست چیه؟ دوی ام بینین زمان وکی آمر پیوندی و آمر پیوندی ها ادبی بنرخینین بدن ناساندن یعنی زمان کمک از نیشانن اندوزانن نیشان و واته یا ام بشین دال و مدلول یا ام چه بشین علت و معلول هر تشتی که ام بشین ده هلبست دا او تشتانه دین گورتن من گوت هلبست جهانا فکر بسنوره چاد به جهانا فکر بسنور یعنی به وش واسه کو دما ام ده حالت که نرمال داده بجین دار تشتک ده ذهنیت آمده در و ذهنیت آمد در و فکر آمد برشاو مد بجین داره وانه ده سرشت داره لید هلبست دار نداره دار نشانه که بو واته که دیسا او دار کو ام ده هلبست دست نشان دکن وکو واته دیسا دوباره دبیت و نشانک بو واته کدین دار دوی داره دبه نشان جیانه جیان نشان حرکته حرکت نشان آزادیه نشان از بجم شورش شکرنه نشان آزادیه نشان برای پیشونه یعنی در زمان ادبی دا
نیشان و تو نیشان ناهن سنوردار کرن و هم بجین مبستا هلبسوان او باسن کو از دبجم دوی دره دا مرنا نویسر لگوری هایدگر و لگوری گادامر و امانت هولی دوی دره دا عینی نظریات رولان بارتس دن هولی کده به امدسه اوانه بینین به آگاداری و به خواندن و به مطالعه که برفره لسر وانه بینین ده هلبستا خود اوانه بزانین کانی اما چه قاسی کرنه که هم بزانین و کسی که وکو شکلوفسکی کو فرمالیزم در روسیه دا دست بکریه پشتی وی تیس الیوت در انگلستان دا او برای برتول برشت چو آلمانیا او فرمالیزم چاوا چه بود هلبست آمده گلو چاوا دکار وان تانه بینی و یا خود ناو رومان دا ناو هلبست دا ناو چیروک دا یا هم بزانی کانه شاعری دا چه ده بیشی دوباره بنیاد شکاندن اوان تشتا اجا ما مستاجان شنیارا منه او برنامه و کار ببنه ری کار ببنه شوازک و هم هدی هلبست آخو ویجه آخو رومان آخو چیروکن خو به شوازکی زانستی بنرخینین و اوانه هدی بینن وکو از دبینم در ادبیات سولانی دا او تشت گله هاتنه باز کرن گله جل سروان هاتیه کار کرن بلکه هن حوال مجی هن د کومدا و ناز کم حوال من وکو که محسن بزدمیر کو هم گلک جارا به ها راجبونه سلاوره زلمه هنه جراو او دزانه کو از چه ده بجم او دزانم ماما سدنگیت چو خبات کریه و دزانه کو از چه ده بجم رز و سلاوه مهنه از گلک سپاسیا و دکم برنامه و گلک باش بو گلک کیف خوشن گلک سپاس کم ام گلک کیف خوشن جبو پرتوکک دنی یا گاوا دیار کرد ام وان رخاندن نتا راست جبو وی هلبسته جبو وی پرتوکه جبو وی هلبستکاری دخوازن یعنی نه پیوج اورتیره تایبتی جوی پرتوکه رجبر کو مجارا ما تارزا ما ام هر جارو پرتوکه که دیگرن دیار و روژا ام قالا هلبسته وین پرتوکه وین نویساندن آوی چاری نیوین حیشته که وید کن چه به ام قالا وید کن بگمان ما مستاجان بگمان امدکارین عینی وان تشتان دسر هلبستن مزگین نجی بینین اوانه باس بکن عینی اوتشت نکو ام بیجین ها هلبست مزگین وسا گوتیا باشه رونی چیه ده هلبستان مزگینه دا میوان چیه کیه اوانه هم بینیم به چوازه که زانستی باس بکن که هلبستان ما این دین جی هنه که باشتر ورن نرخاندن و ورن ناس کرن گلک سپاس دکم مدام آواشی کرد سپاس دکم مالا وابا سپاس دکم کسک حوالی دنه مامۆستا حەسیبەکە ئیجازات دەبێت سێ گوتنا درێژ ناکەم نەها باوەڕ دەکەم هێن هاوار تشنە گەلێکی باش تێنن و گەلێکی باش دەبێژن لێژێ بویارە مە دوور دکەبن نها بویارە ئیرۆ ئەف پرتوکە هەلبەسبانە مە ڕۆنەک مزگین ڕۆنەکە ئەم تەنێ سەر وێ پرتوکێ باخبن نها درسبن حواله گو کاربن درسه بدین دوا بوارا جوی رژیم آماده نه یعنی بلا درسا سر بدین سمبولیزم چیه زمان و هلبست چیه هلبست دا چه زانم فلسفه چیه هلبست دا دین چیه کارن بدین یعنی چه خوازن بلا بدین لی رجامج حواله گو کومه بریبت بین و یکو بشتاری کومه جید بین دما هب ام نخونیک و ده جغی دمیجی تشتکی دیتر جی گلکی بالکیشا یعنی جبویاری ام بچن وکا گوم درسه که بدنه هنک اشتکا نزانم چه چاوا چه نه او حمو تشتی باشن ده هلبسته ده و تشت حمو تشتی زانشتی نسر هلبسته و تشت گلکی هیجانه لینا ایرو وقت ما تبا ما گوتیه ساعته که دوا اما وی پرتوکه نرخینن باش خراب پرتوک خوندنا مرو دبیجه من اف که مایلی دید من پرتوک نخوند قال لي هذا قال لك سباس جبو والله من پرتوک نخوند بو هكا امكان هذا زي بخون نريني خو بنفيسم
يعني gerek اما اوای ما شوای می مناقشه بی اوای به gelek سرکفتی به سپاس جوارا سپاس کم مالی آوا کیان حوالی بگوتو وزی هلبسته که بخونم حوالا که بکتبو حوالا رشه کرم آخر هلبستك داوين بخونه وامي بقرن بس مالی آوا دنگی خواه کش کرم آخر میکروفون آخر حوالا رشه اسلاو جه هوالا را همیارا از بریا هر تشتی خوازم اوه ببیجم هوال همو مافدارن بگوتنی خدا آلیه وانه براستی یه راست جی هیا ام همو خوازن ادبیاتا کردی وره آستکی باش و ام تشتین پر باش بخوینن کلاس بخوینن هلبس برا دواره کی کلاس دابه لی ام ویج بیر دکن کو زمان کردی بریه هر تشتی نه زمان پروردهیه هیچ ما اوی زمان ندیدیه بدوی واریده جی ام هنک تشتا دافرینن افجی لگور من پیشکتنه کیه کو ام ورن سر مزگین روناک جی 30 ساله دناف 4 دواره دا مرف دناف 4 دواره دا خیال مرف درکه افقاس جیا يعني بلاف ببه ومرف هناك خيالي خو زيده فره بك وباشتر بفكره ابشي الجور من بيشكتنكيه يعني او انسان وقتا كل آمد بو آمد باجاره كي بچوك بو ايرو وقتا كتبجي مسكين ايرو والله هفته و 5 مترو چه بويه ربني هايا وي جه تنه هيش يعني گره هناك مرف دوی واره داجي لبنيره لوی داره چخاص دنیا وان چخاص هایه چخاص دیتنه چخاص هایا وان جه هیه ویاجی گره مرف بفکره بیا من یعنی نه اوسا ام بیجون والا دوار ادبی دا بگلک باشه نه اره نه باشه جی لی هسته خواه آنیه زمان و لگور من باشه جی وکا جنه کی جی تشتیم باش کریه سپاس بوه و جبوه جی ده 100 سال هفتمین ده ام لمالین هفتری و 100 شباک مزند بون هینه خیالان دبون بستیر کن لستر بانین وان دیجله گل ده هرکی دیجله مارتی ده هرکی ده 100 سال هجدمین ده ام لمالین سیقات کو هم هاوین بون هم جی زوستان ده جیان ساندخین جنان تجه بدنگی kiler tije jin. Oden jorin tije serbilindi bun. Çarken Helebe kenok, xeftane Musile Bahar, şalu şapken hevleri merdani bun. Dicle Kurdid herki, Dicle Martid herki. Di 100 sala pazdemin de li malen sed ode û çarbaxçe mezin dibûn em. Perde ji şevê. Pirtûkxane ji zanîna hevrişê me û çirayên dildariyê çêbûbûn. Serê tilî û mijangan bi janê nedilerisiyan. Dicle Martî diherikî, Dicle bi nefş diherikî. Spas. Spas kirin malawa avabe. Avatır cabin. Jarjıva Pirtûka pêşiya me ser navê Koma Amedê biravarê Saîd û ser navê ya Stockholmê mamosta Ednan nav xwe bişêwirin Pirtûka me ya pêşî û roja wê saeta wê diyar bikin ji kerema xwe. Hevalê Saîd û hevalê Ednan. Tamam. Gelek spas dikim ji we hemû hevalan re li ser YouTubeê heye û ê bixwazin dikanin dubara wê godar bikin ya jî hevalê nehatibûn dikanin wan parve bikin. Min lînk li vê derê parve kiribû. Spas dikim ji bu hemû hevala ku tev lêbûn mala we ava bi êvar baş şev baş were. شب باش شب باش مینه خوش